Day, pangitai ko diha og apam ha, para masulbad na ang kalisod. Kay bawo ka anti, dili sayon mangita og apam anti. O kay bawo ka anti kanang mga Pinay nga nay mga apam, hinaguan na nila. Dili na mga pinangayo murag 0% ra kuro ang mga Pinay nga nay apam nga mga pinangayo. Unya anti, kung ingon ka mangita ra kag apam para masulbad sa kalisod, dili pud ko sure nga makakita kag apam nga dato. Kay dili man pud tanang apam anti kwartahan. Kana sila mga kugihan lang gyud na sila anti pero dili po na sila magpataka og gasto. Tapos anti, di po na sila mohatag dayon nimo kung ingon kang mangita lang kag apam kay para maka luwas sa kalisod kay kana sila anti. Samot karong panahon na, kung kusog ka maniid, labaw pa na sila anti. Nangita po na sila og tarong nga bae nga dili lang kwarta ang giapas nila. Mao na sila ron anti. No? Dili para sa una anti nga galante kaayo ang mga afam. Karon anti, murag maihap na lang guro no. Labi na dinhi sa Europe, dili na sila galante jud. Bisan kinsa akong mga naila-ila, dili jud galante anti. Muhatag pero mga kinahanglanon ra nimo kana mga importante. Tapos sultian ta ka anti. Dili gyud lalim mang ngita og apam anti or mga pam. Kay baw ka bilib kay ko aning mga Pilipina nga mga apam anti kay kinahanglan gyud nagdakong pasensya, no? Sa pagsugod pa ng daan long distance, tas magsige mo video call, English pa kadihag taman, no? Di gyud lalim, labi na ang kanang mga mangluod-luod ka. Ayan na lang, kung OA ka nga pagkabae anti, ayan na lang pud pangitag apam. Kay di na sila ganahan og OA. Di na sila ganahan og puro ka problema. Di na sila ganahan kasi kaingon, problema ko diri, problema ko dito. Di na sila ganahan. Mas ganahan ra na sila og kuan, kanang happy ra ka, jolly ka, inana. Di na sila ganahan og magsikag acting-acting diha og imot-imot, wa na sila paki. Ni anti, ang reality bitaw anti no. Makaingon jud ka sila dili sila angay nato pangwartahan. So daghan kay mga Pilipina baya no nga nang scam jud mga pa manginana. Makakuan ka makari na ka silang lugar no makaingon ka dili nila deserve nga pangwartahan kay kanang ilang mga kwarta anti hinaguan na nilag taman. Gina kuan na nilag taman diri gina trabahuan jud na nila wala na nila gipamunit diri anti no. Nag-antos pa na sila diri sa katugnaw sa ilang lugar, sa ilang trabaho kay wala joy trabaho nga sayon. Bisan unsa pa din na anti. Mo na makaingon ka nga samot na makakuan kag afam nga buutan jud inana. Dili jud nila deserve ang pangwartahan ra nato. Dapat ato jud pud silang kung ano for example apil na nay kwarta mo inana. Ato jud pud silang higugmaon anti di pud nato sila nga tong purpose nga pangwartahan ra gyud sila kay dili jud nila deserve. Dili nila deserve kay mao bitong nangita sila Pinay kay para naay mahigugma nila nga tinud-anay mao na siya anti. So daghan na kayong mga Pilipina no nga nang scam para lang ana. Pero para nako no dili jud nila deserve ang iladon anti. So kung dapat kung seryoso ka nga mangita kag afam, pagsugod-sugod na din ha anti pero ayaw tungod lang para makakuan ka sa kalisod kay ngano dili pud guro itugot sa Ginoo nga makakita kag apam nga para sa imong kalisod ra pud kay baw ang Ginoo nga di na mao char. Tapos anti maapam or mapinoy ang makatabang ra man gyud nato sa atong kalisod anti maningkamot jud ta anti no. Kuwa tay buhaton sa atong balay magpaabot ra ta wa jud no di ba mao man jud reality anti mangita gyud tag paningkamutan sa maayo no dili lang sa afam kay sa tinuod anti dili jud lalimpod mga pam ka kay ikaw Filipina ka nya moari ka silang lugar nga lahi ra pud ang mga pamaagi daghan kay kag i-adjust ikaw halos ang mo-adjust anti inana na anti kung moadto pud sila sa tuwas Pilipinas sila pud ang mo-adjust nato so mao ra to anti amping mo to guys ha girls kung mga pamo girls pangita mo higugmaon girls kay mosunod ra ng kwarta ayo unahan kay tungod sa kwarta girls kay basi malason mo na ayo jud kunyo basula